man kam ni ne bhawa emini poro dep ni tiawo dep nge phau tu dolai mulai ngujing wan naga Assam government wa plan go bu university hani ka thawa nang tok ka thawo yong ya kau lokal mli yo di tip nang ni he yong ha ni area terus man mau miet yang alar man pai kau lokal ni man pai ni rangkat ni man ko official visit tuan lang wan ga district administration da phau di si ga video yong ni kata man da sumiti li report kayo dia yo long yo sumiti report sa sorkar tu klam kalau orang atas tiba anak keleng yong i kam di lokal ni ka thain kam tang wa won di thmu hapo ni area di im sai persai ya lai lang ipem kam lang pai ba ka man ni kada man ka man ni ni ba ni bu ngon ngon kini dia lai wa di tu thap jago concern ta wa pemana lokal meliu ke hani tia wa de wa sausar mud ki ubu ya universiti hari ta ni tahun kita tak ada wan specifically man pai ni ta ti mu jong sorkar Assam dipai pasport itu hari tahu và sorkar Assam kumna ga phao tarik di bnai wa ne phao tarik di bnai kumna ga wa shna ye ketika university ha po ga area yang ada pasang free kan kam sen ni ke sru go mister wa ge bos sorkar yang di kalian dan ni pai di tahu kan kam te yang ke chnong persak jori ya gani ke thmu yang ke sorkar Assam ubu daga university ha po area yang ke tahu i kan kam te yang ke chnong tahu penpau ya ga jisasi ujur lida waka sorkar Assam kwa go michna yi daga university hapo ida sang i kan kamte i yang ga chnong dalile lem ilad ichna i ya daga university. Regarding the plan of the Assam government to set up a university at Khanduli area, it is very upset to see the local MLA Roksing Teron along with the Renato Rangpi MSc. It is really unacceptable for the plan to accept the university in Khanduli area. Suppose if it is true, it is better to set up in Hamren area for the benefit of the people as well. Many students are decided for the higher study. So what is the purpose to set up in Khanduli area? It is unacceptable because this is the tactics of the Assam government to capture and encroach our land. So we will not accept. We will convince the people of this area and we request the higher authority, the state level, to come and stop immediately for the purpose of the Assam government to set up this university. Ke Khanduli ke de jaka bat ke sentar ke pedengdu jongi ke pechong wasa ha ke area. Kumba ong ba ke de ke kemi na ke banta jongi. Namar ka yada ka kedup ka support ini habarok giliang. Te namar ka tala dada jia baga Assam government kayo kanikalat ban chna ke university ha ke area kan long ke jima bakrau ya ki wei pat ke chnong. Ki bodon ha ke Assam border area. Na kaliang ke jongi ka lapangap Khanduli Joint Action Committee ngi persak jur ya kene ke jing thmu jongga sorkar Assam banbu ya kene ke school ba ha kene ke area jongi tementa ke sngi ngi kwa ban pentip cha kipat ba nong chonong jong gari janti brok away ba kene ke jaka kumbangi tip ba kene ka siat moj kadai ka bala pendon kam da ke district council bat ke lathung ya kse nadu usnem khat khandai spa pra penriu kene ke snem kala thung ya kene kse bat kadai ka jaka ba pura jong ke chnong Khanduli na kaliang ka joint action committee ngin persak jur ya kane bat ngin om ailat hiru bakin ya chakmat ban orlong ya kata ka university te tangkum ta sajisin nga kerpat ya pi kipat ba baro ba kum kene ke jing thmu jong sorkar Assam ngi de ban yang teli ban yele na ka banta bangin om ailat namar kene ka area sene ke chnong Khanduli kala tresitom bat kila job bundeli ki jingele bat gabut senti jong sorkar Assam bat menta kentiru ngin yele haduk bangine job